ka jingsha le bijat ko ka khna ka pakhat nyu snem karta ha kamiet jong sitarik ukalan lingkon arja khat nyu ka de ko wei na ka jingja ka bashar kai namar la le kini kam de ki hindringot kirunar mentapat ngadan bat iwei ni ki hinmen ke jong ini hybrid iblangan ikni ka apot ka sosi ka jingsha tombor ka jingsha le bijat kita ki hindringot kirunar ya ka ba ngila khindiat bantep kai ka ba kilap pat ka singi babot hadian bakata ka jingja ka sosi kala ban wanja kong khindiat pila pani thu yangi kumno pia kendo pada la ka jong ka para hadian bilaja bro simit na ya ngila ethut chua den mangila ethut lap ren ta ka para jongi gila yo i ga warna thini yang jong u roman surang tengat la warna ta ka wan mi ha the polenti ta ko ka ta para jonga ka wan khot yang a ta lawan khot ngawan ta yo i ka bam dan jan dan septi su lat ketir lat te tin udang te sedien ta la loj kita ka para ki para red lalu intang le sim pendi sakmat ya ka tangi lambat siang nên tangi lambat siang mentang adon hang ni pat sabat i we ni ki bahayeng ya ka ba kilalong kung kisaki ha ka bedai bat kai ka ba pelong ni kini ka kies ka ban slam ya ka ban unjor ya ki ijahar ki pulit kinjat kong kai ka ba pelong ni phi ban unjor ki ijahar adu adin arsngi pila ban batayangi kai ka ba pelong ni ka snong ya ka ba kan wan ban chapi ya ban don em kata jing solam kong ba ini ila lap ya kata ka para bari ila ai khubor ya usadar ila pentip si usadar ba manu tau usadar piche lawai pitar che lawai ta ila khat ken ban pelong da ka meeting dong hata hing dong ta hakapor nyu bachi nyu steng e kita ta ngila ya le te yong ta usadar lada yang penyelek kemno ki bahaya ngi tang su ma namar ba ulale bicat hado kat ni der tang ka ba red baria ulale hado bada palat ke ma hado ndrengot ki penyelek dusman ya kata ka banda nyap tang le kemno ta lakat bisyar pa yuta kan usunrang la phla lai walang ka cinglang la phla ta usunrang ro wang ila ya la don keting ila ya le ya kan ni ka sandares ta wang men le pat kemno ang syong kaman jong pi nada pi map tangin ai ka bai dawai ke ban sumarika nada pi map kita ki ang kita bele bicat ang da nada pi map in ai pisa bang kan sumarika nada pi map te da FIR ang nam le kam nang mi la iran kting la ya le ya ka ta mo ni pa angam ya map ka ni hayi ang sem ka angam ya map ra kan pensitam be ka kum ka an ta uta u rembak dong pan upul dan star mukhem dan para cong ba dan ketilang kata kap cicia ta uang pat ba lada long ke bala ta pramarcam para sno to ya bahakan lada pila ban ma ka bahan ta lada piong ban ai pi kwa ban ai sumar tangi pada kecing lape ya kata la isnait para tema bakastam ta da ai go ta bisa lang la ban ai sumar ma ta po bale bicat ta dai ban kem bat ke mder ban pelai mder mja keren ken ya kata ban ya sok kwa ban pengkem lol bo ai kata ka phai kwa ban pengkem yu ta op ta pa u orang badang pan kul dan sal mukhem orang ta ngan ai yang persyang ban ai kata ka dawai li ai sumar shwa tang wat pat sange shwa ka ai FIR sange shwa ka ai FIR di jalan ya kan doktor ya kan kena cha doktor private kenang bar kan yok ka jing sumar dan le cha doktor wat ya thu ba ka syarif ong bai ba ka sistem ngapa ngong ya kan men juga pan le cha doktor pan ya thu bong ba ka sistem kan ka dor pam ya thu ya kata ba kala syarif padan ban ya thu be ki doktor ba ka syarif to ta ka le pa shawat lan ka penrong apa emergency room taka lek ta kali pa kata kanas kan ang balai blang kumno ang bestam kumno ta ang ka basyarib taka itho pa kata kanas kan ka doktor yang pila IFAR ang M kumno ka kata ka kam rib rak pem IFAR ngimla ban somarika taka ne pa kamen jong ka kawan akan siyem ka petep yang usardar ka petep pa usardar pa upun biang kan ya ka ang wan sibet per prabeci presiden takanu tarik haka lai tarik
Mau cuba dong kata gede. Shua ka ar tarik kata ka ba? Oke. Tahu. Ta hakalai tarik pan kabalawan na Shillong, wan sumar na Shillong pan. Bamyo sumar sa Shillong kan ka wan pai na siang kata ka lai tarik par kami ka lai tarik. Benlong cilang biang kan nak kata ka por. Ya kata ke jinglang kita kidon lang yang kita. Kidan lang kita kiknara. Kita kikna runal ki yuan lang. Peron rumur ini. Jadi ke por min miet amna. Por min miet. Por miet prabaci min miet. Tang yelet kan hata tang. Ki ang mi pangi ya hayi yang saya mulai pembaik kan ba nama ba. Kumyo ke jing sumar tang pan ke FIA tang ila ban hap kem bikin nem ya maaf cura. Tang yelet pa tai po yang dong kan hata po meeting rombak dong. Ta Namu ong ngumnu tu orang Mbak Dong. ong ta rombak dong lada pi ong sardar. Pi ngom pi ki trai yang i te ngem don ban ngem ong ban pen yasok ni ong tang chupan chingmot kan ma pi pen nek kan na da pen ai kem ro ngin pen kem lada pi pen ngedong pi map ngin ta kan yasok kan kata ka bai da bai ka bai luksan ka bai stom chaka tangi pan ngem map sukin ya kata te on dia da lada pi ong ngin ya le ai FIR ngin le lang tang le kan kata kami lai tarik para kendai beci ngemi utai nilai sport tanah ngapa ngalah syane abi itu sordar kan ban pento FIR ban pengkemi utau kena Ronald tanda poi kan hakata ka tanah ngadai kemba tho kerteng tambah ka tho kerteng pengamtip ka FIR ne ka tho kerteng ayu ngamtip tanah ngar ngomnang ban tho ngomnang ban pulih ta masih pai bai ba tho tu sordar ta ngana ba ka tho FIR kan ndede ka tho FIR date pala syai mesti dewan kong bel ikeliken ong ka FIR la tho ong la pha tho isaran me tang e ba ngayo i ba ka tho ba u tho tamam te pa ka tho FIR na tho ayu te keliwan pa ikong bel kan min step sau tarek por khandai beci spo beci te keliken yo sardar ong ka FIR ka hanno le de tho ong em pa de tho kata kan kaya Sau tarik bisa ujor ija. Jadi dia kata kesengi bagi kita kirunar kim don show pak. Kim don show. Namar hakata kami lai tarik badep long meeting hata ha dong tu sudar pakin wang ya da ong pakin nyalai ai FIR mentang nyalai tu yo ta pa urunar kan ki ong ki ta ki orang bak dong ki ong melek no sha sayi la chong ingan lek mangi satai te yelek ban ngi ro sala thana tu tau khna Ronald tu lek sayi chong lek sayi lek chong tu kan la yami Sau tarik ke pilih ujor ijahar. Kau pentepat kipulet kai ke baki ong hapi ki bahayang hapi dia berkening jingja. Klim ong ai Ki pedyang nem ya ke ijahar ke rumpi. ngi la pha ngi namut balat tho FIR u sardar ken ngim tep pate ba u tho da klim tho jinawan pa khong bel ngi ka step sautare Kipulet ki kiran em ba yang ping syaliang u klim ong hera kam klim kli hera kam nora ni shu shang be kum tho ha potana Sushim betang ijahar din bakla de tho. With regard to the rape case which happened in Monkning, I would like to inform you that this happened on the 1st of January, and this victim, who is 17 years, was dragged from the vicinity of her house, and she was taken by 6 people who are residents of Maumang to the forest and raped. She was later confined in a house, in the rented house of one of the rapists, and only next morning could she escape from there. It is unfortunate that the local stakeholders out there wanted to effect a compromise. It is also a fact that they facilitated that money would be exchanged between the rapist and the victim, which was not acceptable to the families members. By that time, it was only on the second night that this was informed to the police station, where the Sardar also went there. We have seen in the print media that there are allegations that
that the Monokaning police did not accept the FIR. That is not a fact. The Sardar was supposed to bring the FIR. He had intended to bring the FIR, which he did not. It was only on the 3rd that one of the teachers from Monokaning, she came up with FIR. On the 2nd only, when the incident happened, when it was brought to the notice of the police had gone to look for the 6 rapists, but by that time, it was only on the 3rd. On the 3rd, when they informed the police that the police went to look for these people, and these people by that time had already escaped, because they already had knowledge that the family members were going to the police. Thereafter, we conducted a manhunt for them all over the place. In fact, lookout notice was sent. And this morning, I would like to also inform you that the Sardar of Monokaning, Peter J. Lawai, 34 years, and the Rangbadong of Maumang, Shri Golden Star Mukim, 38 years, were arrested. Following that, 6 of the accused surrendered before the court of the ADC at 3 p.m. They have been remanded to judicial custody. 14 days judicial custody. We are going to ask for police custody, being it a heinous offence.